wa George Kariuki ni akomithitie aria marahunjia njatũkano cia irathĩro na ithũĩro rĩa kĩrĩma, akiuga umwe wa kĩrĩma gĩkĩ nĩguo ũhotithĩtie aikari kana ũrũmwe wa kĩrĩma gĩkĩ nĩguo ũhotithĩtie aikari akĩo gũkorwo thirikari-inĩ 4/5. Akiaria rimwe na watigania Meru, Kariuki augĩte no nginyagia kĩrĩma gĩikare kĩrĩ hamwe na gĩikare thirikari-inĩ harĩa gĩkũhota kũmara barabara cia ũthii mbere, akiuria atongoria kuhe mũingĩ mwerekera ũyũ. Augĩte bajeti ya mwaka mwerũ wa mahũthĩro ma thirikari mwena watigania ũkũheo makĩria ma ciringi mirioni 90 cia gũthondeka barabara mwena ũcio. Unasikia mtu anaanza sasa kutuambia ati kuna Mount Kenya East na kuna Mount Kenya West. Sisi hatutaki kujua mambo hiyo ya kugawanya watu wetu. Hiyo ni ukabila hiyo. Ile kitu imefanya sisi watu wa Mount Kenya tukae kwa serikali na tuweze kutengeneza serikali, tukatengeneza ya Mwai Kibaki, tukatengeneza ya Uhuru, na najua Mungu atatujalia huko mbele tutengeneze ingine. Ni umoja wa watu wa Mount Kenya. Nyinyi mnataka Mount Kenya tukae pamoja ama tugawanyike? Pamoja. Si hiyo umoja ndio imetupea nguvu. Lakini mtu akisimama kutuambia sasa amegundua kuna East na kuna West, huyo mtu anatusaidia? Tunataka kuambia kila kiongozi wa hapa kwetu Mount Kenya awe mtu wa kutuweka pamoja, awe kiongozi wa kutuweka pamoja, ndio tuweze kusonga mbele, tusaidie rais, na rais akimaliza tuweze kutafuta